Za kulturno uzdizanje Patrole do gola pobrinuli smo se danas tako što smo posjetili jednu vrlo značajnu ustanovu koja doprinosi veličanju Poljske u svijetu, a to je pivovara Lech. Ispred nas, evo, vidimo tih nekih par brendova. Za početak dobili smo svoje suvenire i sad ćemo se upoznati sa proizvodnjom, procesom izrade, loncima hmelja, svega živog. Uglavnom, jedan veliki plus za svakog pravog navijača da nauči što pije. Upravo smo saznali da pivovara Lech ima prvi, drugi i četvrti brend po prodaji u cijeloj Poljskoj. Upravo smo ušli, znači, u, ja bih rekao, nekakvu Alibabinu pećinu usred Poljske za sve ljubitelje piva. Još nismo saznali zašto u pivovari Lech ne proizvode tamno pivo i ne proizvode pšenično pivo, ali to ćemo saznati u drugom dijelu obilaska. Za sad samo pogledajte ove divne kadrove kotlova u kojima se kuha slad. Upravo smo ušli na mjesto gdje se kušaju, odnosno testiraju piva. 12 stalno zaposlenih kušača koji po nekima imaju najbolji posao na svijetu, a po nekima najgori. Zato jer da bi očuvali te svoje karakteristike mirisa i okusa, oni u slobodno vrijeme ne smiju piti alkohol, ne smiju pušiti, ne smiju jesti začinjenu hranu. Pitali smo se smiju seksati, ali su rekli da to mogu. Uglavnom, pogledajte, ovo se rijetko viđa. Dakle, dobili smo jedva, na prste smo izmolili da nas puste unutra, jer se ovo ne viđa svaki dan. Basically, every brand of beer, before providing that to production lines, so bottles, cans and kegs, has to be checked. And we've got 3 laboratories in our brewery to check quality of beer, and this is one of them. And just like you can see, they check beer as far as quality is concerned, analyze it basically with computers, as well as there is a special test with people, so beer tasters take care of that. But it's not here, it's another stage. So if computer analyzes it's okay, then it goes to people. One day when I grow up, I will be a beer taster. Oko 6 miliona boca se može dnevno napuniti ovdje. Kaže nam naš vodič pita nas koliko ima Hrvata, rekli 4,5 miliona, kaže evo za 36 sati svaki Hrvat može dobiti svoju bocu Lech piva. Ovo je strašno, ovo je ogromno. Evo nas ispred ogromnih tankova u pivovari Lech i pitat ćemo našeg domaćina vodiča koliko tu uopće ima tona, hektolitara, čega god već pive. I jedva čekamo da odemo popiti tu pivu, ali mislim da je ovo točka ne ide, evo hmelj u pivi. So, how many hectoliters of beer are inside? Well, just one is quite enough to contain 5,000 hectoliters, which means that one contain 1 million half-a-liter bottles of Lech beer in it. That's okay for us for today. So, and how many of them it is here? That's 92. 92. Mm-hmm. So, in one day, how many beers are produced in bottles? For example, in one summer day. One summer day. Summertime is quite busy season here, so we produce around 160,000 bottles per hour, which gives us a number of around 3 million bottles a day. There are still cans, around like 4 million cans a day, and around 10,000 kegs. So, and we know about the urban legend that beer in can is not the same like beer in a bottle. What could you say about this? They are the same, but the thing is...
That's it. They are the same, of course, but the thing is, it depends how you keep them. Because if you keep it in good condition, there should be no difference after 6 months even when you taste that. But if you keep that in some awful conditions, then you can taste the metallic taste when you drink beer out of can. Ajmo popiti to pivo. Hi Croatia, my name is Adam, I work in the Lech Brewery and you're watching patroladogola.com.